pa. Edino ko pa. Enti ya declare say SOMPA is no more a news station. Abon nonsia Nana KJC Company Limited Kasiebo ebre ena asono na kasiebo yi free SOMPA 106.5 FM so esan so enam ye headquarters a eno so ewo Kumase a wo nso asomu eno eye SOMPA 93.1 FM ayiko ye 100.9 ewo Kumase ena no achi no SOMPA 101.1 FM takwa de SOMPA 103.3 Tachima SOMPA 106.1 Sunyana SOMPA 98.9 Enkranza SOMPA 90.7 Doma SOMPA 101.3 Mankasim ya Kingdom 106.1 FM ena no achi decoder so bia radio wono aye SOMPA FM Facebook aye SOMPA 106.5 FM we like page na wa share ena SOMPA FM live na YouTube ya website aye www.sompaonline.com Nana KJC Company Limited wato adansie ho niema anopa no nsia kasiebo na wutie every SOMPA 106.5 FM Accra endpoint homeopathy clinic Dr. Dubuatin enso na baba Twisco energy food drink ye Promasidor for Edia Bejaso no wano nso so eka ho prekope ena thonti na 74 mixture wo mu nyina eka ho ena yede anopa no nsia kasebo no yede esomo ene anopa yi na ensemo yede emamo no dedi mo akotene no ebini adehia wono mo wo afrisipa ene techre wo mo bosu jetre se ni monto adwuma edru wo ma sa aseso ntimpanimfo meboa won aban dia to dwase ye pesa galamse ye to ase enti ye betwe sika nya ye nhwehwemu ede beboa enwomasua hodo Heads of Assistant Secondary Schools ya wo mo conference e frɛ ne chance no wo mo se afi National Science and Maths quiz no wo mo nkobi die ntia ye de ho nsam oba why ye for the dwumadie bia todwe betimi aboa ama emabunu enyansa no adwuma na wode atodwa se emabunu no enhye na wonfa akonya ne so na ye den ya eno obeye bia se tie bia de di ho adanse Ghana card won bebusa na National Identification Authority wo mo se wo mo hye ase enkwada adi free emfie no nsia edi kokosi dunum wo mo ye wo mo card ba bia won be hye ase no ye be boso am wano pay na ye be kwa mo no ne akwakopie ewo Morocco fo esu efise wo mo ti wo mo gu montin so ano wo mo ye demonstration ama odusuani ba ko bi efe no ogula wo mo kunu ya ama edi wo haw ene abinidi abansem bebre kan we ho ene ede som se SOMPA kasebo ewo SOMPA 106.5 FM Accra ye ne ede kasebo yi esum wano pay eyemme AKOSUA ago aboaje mene medoba triple man Ejapia APAM DADA afi yenye brena ensem no yentutu ne sire ne nabasa emfa mawo adehia won mo afrisipa na afi techre ne nyina wota no tifi abato mpesua no so wo mo bosu jetire sese de yese etu apenta na yekaya no ba bia duru no sempanimfo amam wo mo yakuyafo nanso ni monto ewa hafo Kenya ase wo mo nsa se wo mage edidi so etu fo magudie so adodo na akwa amano ne ma yenya foreign remittances no ewo mo se wo mo to obi bo aman no nanso sempanimfo amamu a hu bo na abo wo mo ye blast na wo mo yandi won hyew ne se honti wo mo kasa se fa SOMPA so ehode mampanintie obetu anamon ntem
Sesaya air koso the free name on to assume eba communities no ye ni ho ba obi asidan sasa wo hwe na wutua ne car wo ka kire ne say date we no disi ye ntiense se wutua meanwhile nipa dada nu eno ene ne ono so watimi aye a ode bo na busua ho ban saa ne ma na air koso no ye besre pa se aban ontwa na ni emehwe yen metina ha 81 kama mti asese mu betwa wuka amame ne mum na kusiu di amame be tiase de mamu afei mum tua me ka ba afini enne ekira afei de ya se musu ntua enu ya de hye no bia Mohammed Gawusumo ene agemfrempon nom na wo mani abra wo no mo kasai na wo chese wo hwe ba bia wo mo nsase no wo mo gikosi ye kura na akuafo bi nema wo so wo mo japade wo so wo ye se wo betua mpatesika ma wo besi sa abre wo mo abomemfi teduku na sasa na bekoso a kasa wo ma hu sempenimfo te eye wo ye kire wo mbe ye wo ye kire. You must secure a land, compensate the people living there, engage with the government before you can begin production. But as we speak, Nimont is operating. If you go, they are opening their pits, and you can see them having firing of their dynamites and others, that they have not even begun compensation. We are expecting them to go into proper compensation with the people, adequate, prompt, so that we will have good relationship with them. We are here engaging with the media to escalate these issues and help us get our issues confronted. What we are saying is that we are writing to the authorities that next month beginning we are going to initiate a demonstration. Eno na waka no demonstration no na wodi twa to se bosome ekọ na wieye se wo ma nti bibia wo mbete wo ho agumonten so Nana KJC Company Limited anopa no nsia kasebo na wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra na yeto so na West African Regional Director Edema Cat International Ora Apia Kusi Adomako wodi afutuo bia ma aban se sangalam se ko na aban se wo kono nipa baako ne nsentimi nkata nyame ani na dua kroso ntimi nya kwaye eti sika pudu ni sika bete aban ye twa na ye de hwese security anasa bambo ho nsem ebegina no aban entwa sa sika ni bi na won fama Ghana Standards Authority, Food and Drugs Authority, and the universities are more research and association who are womu pension mu na womu hunsun so aba yenu ane ne han so if you says chemicals ne mercury no a womu didi dwuma no e de wo haw ene abididie kese pa and aba beto o man so nti yenye nhwehwemu ne ehunu se efri hi ne aba beduru hayi ensunsan so boni be ne yenya eti yenu ane ne yensu wonsu no so ye be ye ne dai se aban ye ne se betimi aboa ama oman no afa ntoma pefrefi se galamse ne se de omasia ya chebrum fie du ene nsunsanso boni nsunsanso fon e de abeto omayi so ama yenuane se ehu abo omanfo no a abantimi ntina ni nkase wo twasika na ye de akasa ha ye security zone ntino ye ka bambo ho asem ne momo no wonane na nu hwese ye ni mfie pii no nsunsanso be na anya e wo yenuane so. We are fighting galamse, but also we have also learned that Kotomre, which used to be a mojedro, is now more like a poison now. And we didn't hear anything about the president or the minister, what they are doing to test the food that is come into our market, so that those that have metal residue on them, we need to block them. Because when I go to the market at Abubulushi or Kaneshi, if I'm buying yam, any yam that I see, I buy it. I don't have any gadget to test that those products that I'm buying are free from any heavy metals. And so we wanted to see to what extent is government doing to track and trace the food that is coming into our market, so that enti edie na ban eye a enuane a ebadwa so fi se wo se me adoma komedu dwom na sa mepe bibia to se bia bayire bi na meto a bayire na egu ho eti se bayire na mekura kwa wura mu minim edie na metimi di ahwe hu se aduane na meto no ehwa anasa benidie bi wom na nkontomre kura ye ni hu yenim se ye mogyaduro yi ene ye tetetete no se ye no kura na sa nye no kura no gise aban emasika emu oduro ne ye de Ghana Standards Authority, Food and Drugs Authority na universities ahodo eye research fa na etimi aboa me yehu ne yewo mu pa enti sa ehu abo manfo no ene wo kodwom kra kodiju a wo se na de na mekoto de ama me ma ene me kru ne me yere nom adie eti aban ema na nimra ho no onyan se security zone na watam sika ni nyina e de hwe bambo ho asem fa galamse wo bra ye nuane ne de wonti nani enhye ye we yensem a West African Regional Director Edema Cat International Ora Apia Kusi Adomako wo de to SOMPA kasebo enim eno na ya 21st clinic tufu sese wa ma wadua na anye wadure bedu baabi no obefa aduro se aduane na ene se yebo we nyina so nyame hu ye mobo
Conference of Heads of Assistant Secondary Schools ɛna etwa ne tiafra ne Charles no Charles fo akwa asetena na wo matworo krata tententen de aba beto abonten kyese ba bia du ne de ani braba esan se dwumadi a ye frene se National Science and Maths Quiz prime time for edom ehhehye ede basa de be na asuafo wo senior high schools no titru eba nkontabu na abode mu nyansapa wo mbeso wo madwena hwe na yahwe ba bia adesua no wo musua ede kro no afi de anhweye se ye balloting anempo competition no wono mo nkobi ene yensa ntwerofo busa se de ne firi sura bete ba yira homam na wo mo babu nkompo acha se 2010 2011 kura no onsa National Science and Maths Quiz edu ba bia posoi ne yese ane wo se funding ntia se si de omde baboabo won ho senior high schools no kura de akono aye bibie wo ho de abanbo wo ma no ho ba se wo de beba nso nyamae nti nyamae de a wo mo ne kapra wo de kro se bibia nso kura no ko senior high school a eye free na wontimi nkoji mfra wo fo ho eno nti wo mo de to ho ansa kosi sa aban sika wo hye wo mbo se wo de beba no eba ene wo mbema prime time for wo maso atente sa de ene wo nyamfo ho nhim Utie kasebo efi SOMPA 106.5 FM Accra na Doma Central Municipal Director Edema Youth Employment Agency 1 year eyo rokumi asare wode afutu magana maburu say obi ansore waka wada asore wo tonkonsu anyane ne titru emema na mo mu no na sa skill training ne yede ma mo nsa no adwuma no obi ankosie bi na obi ekwakosua bi no na aboa ama oman na fanentuma pefra wase ye free apprenticeship program bi aba na sa free apprenticeship program no adwuma bi apese wusua bia wobetimi asua na oma hu se ema na de omuti agim na ema na de omate ada ere bi mu hyehye dem no fraud ne computer scam no omu ye munyai na momra na momagin no adwuma na sa get rich quick scheme no a emonante no omu ho ahye mu no emoa wose se wo ye babu no na akwanya ye de abayi ebe mu nyansa no adwuma na wanya daache na de wo pa wo ntamanya na ntam no a eno wote computer ho wani aye kɔ no eno enya de a ebeboa wo na mabunu mpa adwumasua na no kore special ko yemkro nketo no ma wase mpa adwumasua go ye start say ye sa registration we no de ma hu ni say maya no mom dodo na ne abatompe teyo ne adepam but me ma no anu 3 and ba be person be carpentry no grab no 4 mason the same thing I don't know meaning what is going on but advice ni be ma me nua nketo no say adwumasua de ye ka say sua adwuma ne ba achewa de kese pa go knowledge ana say skills are unya enfro ho da say ne unya kwanya kura na otukwan eko amanone bia na say okodura Ghana for ko bigita PhD nso okoko okoro niamam because oni skills bia attach ni certificate no but wa anko school kura wa ko duje checha na say SS a wa bia wasan ko sua adwuma wa skills bi attach no wo kwa unya adwuma papa ye echene bi okita PhD a ono de ko abrochire no and tell you say abrochire omo value adwuma sua nti se utu kwankra na okwa monone a wo mo pe skills wo mo pensan no adwuma na Ghana mabunu abanya boka na Youth Employment Agency yede free apprenticeship program aba se wo bia nkosua nsan no adwuma doma ho no emema me yensa pe na akọ omo ko ye nyina ye ma eno se ebi sua mesi ebi sua carpenter emayi ebi aba adepam wesu eye free wuntua kapre wuntua dama eti mema no wo mo wai emema no wo mo wai young men wo mo wai ehimfa no mo di wo mo ti akwakohye na nsan no adwuma wo se Ghana hakora no obi kuta PhD okopi America okowuru nkukuom eso wo ko na se bia wo ye mesini ana se bia wo nim plumbing ne ade a adwuma wo benya na enya sam ketwa na aban de free national apprenticeship program abase emaburu no meye bia wo mo ba ye nyina ye manko na abegum onkenkan no na mema miensa bi na tue mu ene wo sese na mema ne wai monsore wakara mu mesu adwuma afi aban ne say offer nkura 10,000 for the first time offer 10,000 for the piloting if 10,000 the whole Ghana do ma ha no omo mai 60 say yemfa omonye piloting no na masters no so omo mai 12 say yen check price system ni masters 12 na yemfa omonye piloting no na enya mepa next year no be bam ama ya fa the whole Ghana na be fa nkura no be say 150,000 enti yebefa bebre na owure kumi asare ebe wie no na wode afutuo ma wo mo aba no ayese ye nkyere wo mo nsa no adwuma no munya bibi mo brada ache ne se eya obi anko adwuma ntem ye nkase bia nopa no nsia no aba no wotwe na obafiri se eye free nti ma wani mmere sa abanya fa ho ka so obo amonya nsa no adwuma
afoto a mede man kura ne say minimum donation ne 4 months and maximum ne 18 months nti it tells you say aban no any abre say opese oya ade na oye so ye ne yi nti wa kura na wo nyame abo a wanya opportunity we no so ototo adwuma no na say 18 months no so ba bia waduru bia no wo be firim ama for Friday aba be ship nti mom fa adwuma ko no ni agro because say o ka say o di agro bola say o ha akọ she ba bi be say boso anana otwe a na wo tam no wo te so tam no so nya susu kiko aban no o extend enti ya bosome 9 pe na aban afa ho kase kosua adwuma eti da bia akọ ebisa bosome 9 ni duru aban fa ho ka biem o metua foforo ma wo eti ntise nkwada na ye de mokosua adwuma atama wo pe na wo kɔ no menye ne saa eti we ni afutu a wode emaye kwaku mensa abrampa doma hinkro ena de amane boy bai na nsem we nyina no owuru akumi asare doma central oye municipal director de ma youth employment agency ena de to sompa kasebo enim freeway pa de nka wasa compulsory tato na wo mo de abadi wo mu a empa adwuma yo nachi ama wo mo akwa akosua ende sa wo be wi asan be ha ma ya na esua adwuma no na satie bia wo kwa o national identification card wo mbebusa de friend Ghana card no na wo ma fa vitals bi de afiri so na no na national identification authority empanimfo abo amane se free enne dadue ya edekro wo mo hyase na mensin bia mu wo mo register enkoda free bosume emfie no ensia de kosi edu enan so na eno no sade enhyehye ya da ho tie ni ansana akoda bi wo be register no gese ne maame ana ne papa ana se na wofo ana na hwefo eka no ho a de friend se form A no wo be boa ama wo mo atimi atintim na no nso mansim mako adunum ensia eso na wono mo efiri ase ne edekro enti wa hafo mantam mu sei eso na afo na afo wo be fa ho ahafo asutifi ehon nso wo be wo ho na ahafo okra na Tano North ya ta kire ne afiri sipaka ho wonom nso ene ya wo mo hya ase ho asante mamu ebe ya hafo ano North achim asante North ho na afi bono nso doma central babia ye wure kasa firi yi na afi bono sunwan West ho no eye wodomase ho nso wo mbe ye bi bono East wo mbe kokentampo North na afi Sene district ho nso wo mbe wura ho saa na Central region finfini mantam ye wura anan no maboboa no adwuma ko enya na siam wo mbe ko na wo makwa Asen Central ene Asen South nso emfinfini ho a wo mbe wo efutu municipal Gomua West na afi Apadenchira East municipal ho wo mo ebe register Akuyapem North ene ye epoema ntamu wo mbe wo ho ene ne South nyina ene wo mo hya ase aso jaman atiwa ene afi East Achim ene Fanti akwa nyina ene wo mo yo New Jaben South ene West Achim ho nso wo mbe ye ene ye epoema ntamu no enkrama ntamu no eye Blakuma West afi Accra Metro wo mbe wo ho atwro wono ma wa shaman enkran ha ene mo ntwen Ga Central ne Ga South nyina wo mbe wo ho Ga West ho nso ka ho kolekulote maame zanato ne mpotem ho wo mbe yo ena ala dade kotepon so wo mbe wo ho lankwantanan wo mbe twro ena shai osudoku ho nso wo mo twro wo ma wo tifie puye nyina bonkurugu ene na panduri wo mbe wo ho atwro saboba nso saa na wo mbe wo ho wo no ma wo tifi no zabzugu ne tatale wo mbe twro na oti wo kaje bia setie bia ene wo ka ho bogatanga eno eye tifie puye ena afi gira panso eye natoye atoye ho ano na doli kalio won betro na wo matro na ndo municipal sisala East nso ene ne West nyina won betro ne wa East ene won betro na nso nye afa ho West agoteme eno eye voter ena Central Tongo ho nso won beyo na hohoi kita pando ene Saturday nyina no won betro enti nso se akura na di mfinhyensia kosi du nan a wo wofo no ka no ho na monko se de form A no betimi afele wo atoye elembele wo ka ho mpoho ne wasa munyina wo mbetwero ne sekendi ene shama na afi takurade babi asompa 103.3 wono monso mo twero mo de ebia na babi obo information center of asompa se hwa kontomra ene Western North mo betwero mo de enti ana wahye no nso saa nsemi nyina no Yera William Ampoma Dallas wono ene head of corporate affairs edema directorate no nsa ene hyase
Nana KJC Company Limited anopa no nsia kasebo na wutie no na ye kam se ekoba simpri mo se adansie ho niam papa bi na wubenya se ye nadoa se ye plywood se ye building wires se ye cement iron rods anansa roofing sheets no ne nyina ebi wo ho eti wubesi wudan awi afa hokobo dondom na dondon ensa wo eti bro ekoba simpri mo se free consultation ye adwuma free delivery nso ye adwuma ejire gunu so nti edan no wo chance ya wubawie enye ba bia na woton adansie ho niam a yo wonso wanye wasasi wubesi wudan ama na broso Nana KJC Company Limited no Ghana mantam dunsia ni nyina wowom more than 30 years and waton adansie ho niema ama Ghana for di ho adansie Nana se yemfa nto mani mu se obeton adansie ho niema no asesa wa de ekọ na na obi ba nana mata awie fagu wo ma me cement na chie meba befa afi emfie mienu na gu ho wo ho a be emfie miensa chire nipa na bana na wo kai se me beto cement no me ba besesa wo se da bi se wo beto a no asesa ni nyina na de kopre kofisi odi ama obo a eda form da it is a kofisi ebo no ya na esesa it is a wo nkran anase wo kumase a eye 020 435540 020-435540 Ekuoba simbrimu na no Central Steve for bona baso wa mama ni trailer wa mama na truck ka ho say outstanding services 2023 wa ya Pentecost ni na no so ye bona baso se nana wo ye adwuma wo sha asore na nimunyam che say baby obeduru bia Ghana ha ne amono ne evi say adansie mu niam depo akese a wo bie wo Ghana ha wo som wo man no enya sam ketua Nana KJC Company Limited Ekuoba simprimu wo bema ba ye bo wabaso ye ku ye nimu a endpoint homeopathy clinic eye alternative medicine ayedi eye adwuma na wonim se homeopathy no yare ne yepesi etu ase na emakora na nso nipadua na wo mu anu waye mbre entibra na endpoint de esa wo ba root cause no ne yepeo enye se bi ani ba bi wa wo kwane am aduro bu kono mu ana absaba na hono ma na asaba da bi endpoint de ase dua be wo no ye ntwaso ye tu ase ye tu ne preko na wo ba wo mo lab no he research bi a wo ye no radiologist na wo gu ho no any lab technologist egu onye lab technician no eye lab technologist gu ho ya wo lab technician and ya wo lab technologist for no de wo ma ye science ma domu su continue wo mo a wo koye lab test how de ko ba bia no asanya results foforo no endpoint homeopathy clinic de enye sa wo ba ye na na ye di nurama da bi doctor no wotena se na lab technologist na radiologist no wo ma ye research into wo mo na be kire se eye yare we pote e bia wuti na ye wo ya no na be dwun se wo yam na atim nye wo yam na atim ananse bia wo fa ba bi na adwodwo no e bia na esi na wo mo ana ananse akyeche wo no ebia na stroke na eba okoko anasa premature ejaculation no ebia ewo root cause ankasa anasa mesa 1 minute we 1 minute no ewo ni root cause entibra ne emfa homeopathy so ne emfa mo endpoint homeopathy clinic emane mema mo pa wo momra na kidney issues ahodo liver issues nso ho na nerve diseases intinimu yare de wo ma bi ankasa physiotherapy and massaging wo mo ye ho adwuma Fred Dr. Dubois more than 17 years and wo ba ye adwuma pa e wo Ghana se wo kumase a wo kronoma bohia kumase eho ne wo na wo nkran ha spintese kwan so baby efre wo share signboard no eho a wo na tema community 22 fra endpoint homeopathy clinic na yare ne yentu ase ema ye hu the root cause no 0244 867068 0244 867068 and 0274 234321 0274 234321 and one Tontina 74 mixture Tontina 74 mixture T74 any different no tete dudo no na sese ya ye nsuo etimu amon pedro no no ni problem wo no ma ase nsuo na nso ehama ne nubuna no na tete ne wo munya no eno abia ne wom ene edi DHC ediafra ena Food and Drugs Authority agiatomu enti immune system ne wo ni pedua mu no so omu boho ana nso wo boho wo mu ye mre na nso wa ye mre sa wonum Tontina 74 mixture no a asa wa mo makode wa mo tuo eti pay infection bar pay ulcer bar pay menstrual pain pay chronic cough asthma chest pain nyina bebu bonituo se ya adentia Tontina 74 mixture no na eye ho adwuma etitete dudo no a na ya ye ne sa na ntibesra wo menyare ansa baby a wonu osisie no se Tontina 74 mixture ni ho ntina wonu dosun
the entia wunro do so ne say tontina 74 mesha nka ho na nka wonum tontina 74 mesha enka nu nko ani aduru anka benum ka nu ni nyina woyi ni nyina afiri ho e say yare bia benyamu a na immune system na ayemre immune booster papa eye tontina 74 mesha o kan shi drug lane ena Kumasi Ashtown Colina Heba ebi wo ho sa wo pedudu tu na wafra wo musesi a wo wuton nuro na sa wo nton tontina 74 mesha wo ye sure sa wo wuton nuro papa bi eye 0246073 0246073 kanashifwe nyame aduma 31st October 2025 Sompa OB bus ye peja studio no abesi kanashijum Lorry Park hono a ne ani mo dejuma firi ahomachi no onum ekosi enumre no nso na ye ba na ye nko an ye ba ye ni Promasido Twisco energy food drink ene ye deba Promasido Twisco energy food drink no ene ye deba nti anopa no a no a hye anopa no a homachi hono a no na o ma chase na Twisco energy food drink no na o mu bom obi bese ne ye bom tea ne ye bom beverage eye no a enti Promasido fo ena eka Sompa 106.5 FM so ne ama studio no so ne de aba besi Kaneshi market enti Kaneshi fue monya krado na ye ba Kaneshi jum na eno 31st October 2025 ena Sompa OB bus no ye peja studio no aba besi wo ye ba eni nyuma omo ba be cha de na eba enti nyase ye den sapan na eba o Promasido for ma Twisco energy food drink no na beverages so no omo ma wusuo no omo ma be cola na eno so enam na 21st clinic for so omo de ayaresa na omo de ebrao ndese ye namu se ya enti 31st October 2025 shanon so se wo be hia Sompa ye presenters nyina Prophet Dr. Kofi Oduro wuni AKOSUA agwaboaje APAM DADA chese ye nyina ye ba be hia wo ewo Kaneshi market 31st ahomachi no onum ne ya hyase enti Twisco energy food drink no bobien na we dey 2 Ghana cedis pe unya sorry na pa we say Ghana ya mamu nyina chi good morning Ghana na unumu a delicious chocolate vitamin D, C, D, iron ni nyina hyemu ma ena photon so ye dia wono enti a combination of energy boosting minerals and vitamins no enti Twisco energy food drink Promasido ye demose kasi ye bo wutie free Sompa 106.5 FM Accra na ye homeso ye ba ye de dia kanyina ebeto so ede amamu Ewra me pacho bra na me hwa de wo bagi bra aden enanso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me ensen bra sanya time heba me hya esi agye ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi ani die no time heba mixture duro no ene ye ma wo oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwese wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba misha enuru dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu na fa na moko Yekoye training wa garden na me pray ne mama javelin oh sa na plate no so mama enye plate o discus yeah training every say bese inkunim difo mo asemunim se ansa na mo bedi nkunim no mo hia hodin bebre se yi chocolate taste ni tu nchen a ene fota what Twisco munukra energy boosting vitamins ni minerals a nkunim difo semwa mama yeah dase me mo fa ya pomudi hu hia me Twisco power
your dreams. FDA aji ejedi inkrato yato. Tontonte. Yanum sani efadwen. Ne efadwen ampa. Say na nim say brebi beba ama tontina 74 upa ya ne simple. T74 abeye aduro. Tontina 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den. Tontina 74 yinso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka fi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tontina 74 menya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tontina 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Etu phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA aji ejedi nkratwe yi atum. SOMPA TV Emma Akatuapa. Enokre Emma Akatuapa pa ampa. Na ma yenko wie e Morocco mamu. Baby e fe se agada. Sade wo mu sisu ene dom sade wo mu aboto no nya asam ketwa ne nyina ne se be mre kakre ni ena Morocco manu mu no emabu na wo ho atiete se wo monten so se eba wo mu ngumasu atituru ewo atifi fom ho a enkoye saa na wo mapomuden sam so nkoye na de ema wotigu monten so kura ye se ema pemfo be se nwotwe a ye de wo mu akwa ya sabia broni be ka cesarean session ye be pa wo mu ayi akwada no emu nwotwe no enam niema enkoye wa ya sabia wono mu wonti no saafo ni nyina tinana mo wonse do ena wote wo hugu monten so enam saa ya so aba mu ayi odi mfinhie adununum Abdul Samed Obuela etu aka no ama woti nana mo wonse do na ye kata nachi no eno na dom no edisu ni sudwetire ni hubu abo wo mo a wo mo ka se Ghana mutime yobi eno ne ye hwe e wo SOMPA TV so hu se anasefo enkoyi ana wo mate wo hu agu monten so ahyachefo enkoyi ana enso bewie na aban na tie won nanso eba Morocco baby efre se agadere de a ekowie tuo na akasa ama abamu ati nananum wonse wo mo katenachi eno ho nsem ene ye de bai Ayob Abdul Samed eye ne nua ene wo chese we de ye srafo na ene tutuo no esanse enye ne nua no nkona ne ho aka binom kura prepra na ne nua de ekaniti ene nam so a wati nananum wonse de mabusuane yakọ esama won mo hyeden na mom eto de de na emabunu no nso wonhwe won ho ye sanse bambo edikan eye wo awabo ho bai kasebo no esi na ye na ye de sumono pay eyeme AKOSUA ago abowaje wobetimi afrem AKOSUA nshira mene triple man ejapia APAM DADA ensema de sumono pay de makotene bi ene se owuro komia sare kwado na Doma Central Municipal Director no ema Youth Employment Agency waye was say sa free apprenticeship program ne de abase emaburu no nsuansa no adwuma free no ema nkoa ene eba ema nkoa emema no de wonim ba bia wo mo afa na wosre mema no se wo mo mesuansa no adwuma no mo mfa mobra na daache abanyafo mo ho kanti ebeboa wo ebiru mo afa galamsey site na bi nso afa ready na mom techre ene afrisipa e wota no atifi wo mo si Newmont Ghana Gold ensase a wo mo gye no wo ma sase yeso adwuma so compensation mai Owura apia kusi adomako wono ene ye West African Regional Director Democrat International wase galamsey asemo apam kan yi aban so obeko a enye sika no a yede ma bambofo se aha ye security zone nko awo aban ti sika ma Ghana Standards Authority ena Food and Drugs Authority no mo hwehwem na ye hunu nuane abadwa so a edin sunsun so bone abakase ebo efri SOMPA 106.5 FM so Accra no efa ye headquarters e wokomase eye SOMPA 93.1 FM ayiko 100.9 Adam for Radio Paris France SOMPA takwa SOMPA tachimai SOMPA takrade ena SOMPA tachimai sunyane Nkranza Doma Mankese me Kingdom 106.1 FM decoder so baby radio one ye wo ho
ɛna SOMPA 106.5 FM Accra no nso ɛwɔ Facebook wo like no share ɛna SOMPA FM live no nso YouTube wɔ hɔ website yɛ www.sompaonline.com nana KJC Company Limited ɔde adansi ho nneɛma abadwa so boy yɛkyi Main Point Homeopathy Clinic nso ɛka ho Twisco Energy Food Drink ɛna Tontina 74 mixture yɛkɔ aba yɛba yɛde Ghana Today ɛbɛtoa so